Docredia. Pawak. Pagganto ako, magsasalita ka. Pagganto, hindi ha. Ang Docredia, yan siya yung incredible, unbelievable. Docredia. Tandaan mo ha. Docredia. Duplana, challenging. Duplana. Talaga malabo to. Dapat matagal yan. Nandyan. Para hindi malabo. O sige. Docredia, yun incredible, unbelievable. Ano yung Docredia? Incredible, Incredible. unbelievable. Docredia. Ano yung spelling ng Docredia? D-O? D-O-D. D-O? D-O. Ano pa? D-O-C-H? D-H. R? R. E? I-D-H? H. I-D-H, ano pa? I-D-H-T-E. Docredia, ano siya, incredible. D-O-C-H-R-E-I-D-T-E. Ikaw nga. D-O-C-H Docredia. R-E-I-D-T-E. Incredible, unbelievable. Ang next naman natin ay ang challenging. Duplana. D-U pada S-H-L-A pada N-A-C-H. Ilan ang vowels dito na